Sanibona malume. Ngane. Yebo. Hamba kasha. Hamba. Jehova muhle. Seziphathele. Malume ngicela ukubuza. Yeah, please. Ngiyamthanda uJesu. Oh, ngiyamthanda uJesu. Abantu babembulalelana. uJesu. Hey, ngeke ngibe nolwazi oluphelele ngoba abantu kukhona nencwadi ethi kukhona abathi okuhle kubi. Bethi okubi kuhle. Bethi okuhle kubi. Izinto abayiphambanisayo. Khona abantu emhlabeni so njalo incwadi kaIsaiah 5:20 khona abathi okuhle kubi. Bethi okubi kuhle. Izinto bayiphambanisa. Imini bathi ubusuku bethi imini. So abantu babulala uJesu nje ngoba babengaboni ukuthi uyindodana kaNkulunkulu. Awuvula incwadi engase mhlambe isichazele kangcono ba uhle mayinto uyifunde embhalweni Johana 19 iverse 23. Kuye kube kuhle into indaba kaNkulunkulu uma uzoyiphenya khona encwadini futhi kaNkulunkulu ungachazi ngokucabanga kwakho nangokudlinza kwakho mhlambe nangokwenkonzo ukuthi hayi thina enkonzweni yethu sibona ukuthi uJesu bambulalela ukuthi asengadlinzi ngokwenkonzo asingadlinzi futhi ngokucabanga kwethu. Ake sivule imibhalo sizwe ukuthi imibhalo ithini ukuthi abantu beze babulale indodana kaNkulunkulu umthetheleli wezono bemlengise esiphambanweni babefunani kwakuyini isizathu. Johana 19 verse 23. 23. Amabutho esembethele uJesu. Awuthi amabutho esembethele uJesu. Amabutho esembethele uJesu. Amabutho esembethele uJesu futhi ke ayisembulele sembetheleke amabutho ya Athabatha izingubo zakhe. naso isizathu babefuna ingubo zakhe. Khona umuntu okebona umfundisi esontweni egqoka amajazi amakhulu noma ebona umfundisi ehlala lapha esitulweni esiphezulu naye afise ukuwagqoka lamajazi ebone ngathi umoya kaNkulunkulu kula amajazi kanti cha umoya kaNkulunkulu uhlala kulowo muntu osuke ekhonza uNkulunkulu awuhlali emajazini noma ezembathweni lezo lo muntu kaNkulunkulu asuke eyigqoka. Bahlukaniselana ngani ngezambatho zakhe ya Azenza izabelo zini. bazenza Izabelo zini. bayithatha ingubo zikaJesu ngoba becabanga ukuthi lo moya owayisebenza ngawo owayiphilisa ngawo evula impumputha amehle esukumisa ishosha enza konke okwasezulwini babecabanga ukuthi ukulezi ingubo wayegqoka bambulala ke baselezi ingubo bayayithatha basebenze njani fundivisi Kwaba ilelo butho laba nesabelo. kwaba yilelo butho laba nesabelo bahlukaniselana ingubo zakhe. Athabatha nebhantshi. Bathatha nebhantshi. Kodwa ibhantshi lalingenamthunzi. Kwakuyibhantshi elingathungiwe, ibhantshi elingakaze libe khona. Akekho omunye wayenalelo bhantshi, kwangelika Jesu kuphela. Ya. Lalaluke lonke. Lalelukiwe lonke. Bakhuluma bethi asingalidabuli. bathi hayi asingalidabuli leli bhantshi. Babeyitshela ukuthi ke umoya kaNkulunkulu ukuleli bhantshi bathi hayi yileli bhantshi okuhlala kulo umoya kaNkulunkulu asingalidabuli ke leli bhantshi. Kepha asenzelane ngalo inkatho. Asenzelani unkatho asibuze ukuthi ubani phakathi kwethu ongagqoka leli jazi bese ke lo moya kaNkulunkulu wehlela kuye ngoba bayitshela ukuthi umoya ukuleli ibhantshi elagqokwa uJesu kanti cha umoya wawukuye nanamuhla ubuye ya Yokuthi liyakuba elikabani. bayalibanga ke manje ukuthi leli ibhantshi ke lizoba elikabani ubani ozoligqoka leli ibhantshi bese banomoya kaJesu kanti bashaye phansi umoya wawungekho ebhantshini wawukuye nje uJesu ngqo Ukuba ya kugcwaliseke umbhalo oshoyo ukuthi ya bahlulelana izangubo zami.
bathi ke bazolithatha ibhanti ukuze kugcwalise kumbhalo ukuthi kuyohlukaniselwana ingubo zakhe uJesu. Ya. benzelana inkatho ngesivatho sami. Basebenzelana inkatho ngesivatho sikaJesu. Amabutho enza njalo. Amabutho enze njalo. Uyabona ke engcaneni laba bantu kwathi noma sebelithathile ibhantshi bayithatha nengubo kaJesu bayigqoka naleli ibhantshi elalingathungiwe elalelukiwe balithatha baligqoka kodwa akekho waba nomoya kaJesu kuze kube namhlanje uJesu nje umoya wakhe wawukuye nje noma sebeyithathile ingubo zakhe bambulala bambethele isiphambanweni kodwa umoya wakhe abawutholanga ngoba wawungahlali kulezi impahla wayeyigqoka wawuhlala kuye kwala nje nanangu lo mama owayenesifo sokopha wathi ake ngisondele ngithinta isembatho sakhe bese ngiyaphila ingempela lo mama wasondela wasithinta isembatho sikaJesu waseyaphila into eyenza ukuthi lesembatho simphilise ngoba uJesu wayesigqokile kodwa kube kuthiwa lo mama wafika lesembatho sikaJesu siwashiwe nje sinekiwe sibekwe lapha kulayini sasingeke simphilise samphilisa ngoba sasigqokwe uJesu wathi lo mama mayesithinta waseyaphila lo mama ngoba ukuphila kwakukuye hayi ukuthi kwakusengutsheni nengubo yakhe yayiphilisa ngoba nakho yayigqokwe uyena yaphilisa lo mama owayenesifo sokopha ngoba wayithinta igqokwe uJesu ngoba laba bathe noma sebeyithathile ingubo kaJesu ayikaze isindise umuntu asizwa kuthiwa bathi sebeyithathile ke lezi ingubo bahamba nazo nabo bayigqoka bathi abantu mabeyithinta zabaphilisa cha zayiphilisa mayisagqokwe uyena ngoba umoya wawukuye namuhla ukuye manje ke yikho ngithi ke asicinga umbhalo uthi umbhalo babefuna izembatho emasontweni umsindo ungaka nje abantu bafuna izembatho athi umuntu ngeke kulunge mina ngigqoke le ngubo mina ngifuna le ngubo yogcobo alihlale ngizutsheni alihlale ngizutsheni ngoba khona umuntu eyigqoka ingubo yogcobo bethi abantu akho lutho kusho abantu ethi uyakhuluma kube ngathi nje kuhamba ufuthi bethi abantu wagcotshwa kanjani kodwa lo muntu akho lutho ugqokile isembatho kodwa umoya awukho manje ke awuhlali umoya esembathweni kuba yilabo nalabo asuka uNkulunkulu ebehlisela umoya uhlale kubo bese ke thina ke esingamalunga esonto sisondele kulabo bantu ukuze bezosithekela indaba kaNkulunkulu ngoba umoya uNkulunkulu usuke baphila akanikezi nombani siyayisithandeke thina kulabo abasuke bewuphiwa umoya sisondele kubona sixoshe umoya kaNkulunkulu kubo ngoba awuhlali kunombani babefuna ke izembatho nasemabandleni umsindo ungaka nje izembatho yathi enye indoda hey chef yathi enye indoda ngiswa kahle beyikhipha lapha esontweni nendoda ifaka ijazi labavangeli sebeyibuza wagcotshwa cha wathi waleli jazi athi ngizwa kahle nje ukuthi ngisenkonzweni mangivakele ijazi lo gcobo ngiswa kahle ngisenkonzweni wagcotshwa cha manje ke wayikhona nekuthenini khona umoya oba sengubeni hayi awukho umoya engubeni uNkulunkulu ubeka kumuntu umoya kodwa babefuna izembatho zikaJesu haleluya amen malume nombono la awudlala